Ja, taia manuia lau fitalainga fanamaitu. Mai se foi tatou ala leo nei malo faafetaile malo se fo manuia le nei vaega o le taeao faafetai fo mo le avanoa. Ya, o toe faapopo ai le tatou pokalame le nei o le una ia o le sauga lemu ia mai se foi le toe faalelei ia ma le vaega o faalaitoga o tau i ma faamala faafosee a ma lenei taeao fono. Manuia le anga leo le li. Ya, faamalo le nei vaega o le taeao. Ya, via le li. Ya, malo, macalo fatia pali uta tu mafuta fo lecha, se fo mria pali. Se fo manuia fono. Talo fatu le. Ia man malo se tatu atu le tae awe fo fa pie fo fa talo fa. Fio mal. Malo se fo manuia fono. Malo, ya, tatu tau fai fa talo fo lecha ya pen fa tu lima fo tamali nei. Ya mana tu le ya, am tu me mai ya le malu lecha o ani vai ngala tatu anga yai. Ya, le manatu ia se avano le nei wa maua ia wa mafai fo iona awa mai tato fala tonga nei fa ponga tato pokalame wa masalo wala sila fiel tato watunu o sila fiel malo tato tunu ia fia se fala velave tau tavale fa bla tau ngalwenga tu ato tu la fa ngalwenga ia o ye leva no ai mafai ona ia ngava ai se tulanga tau i le fala tonga tau i fa bla fa fose ia pe toe whaola atu nei se leni o whaalui tonga whitinga whafo mai ia po o le tūlanga o le toe maua le tongi i na ua fia e se wharawlave ma tūlanga whapena peitai ao oro lai tūlanga fo ia ua tūlai se manua ma ua iei se a fianga tūmau ia o le sila fasilitele le na ina ua tūlai le wharawlave ua mai a ea ua wailoa ma wha maunia ua iai se manu atu mau i se tangata lona winga e le whapeala o le saili o se fesoasoani fo le manu atu mau ina ia whapena ona saili ia mau ai se ngi kupe mangi tūlanga whapena ai o le design le na whau ai le whaala tonga o tau i o whaala whafose ia na matafa yoi au tu e tolu e peila ona iai leo na i o le saunga le mua lua o le toe whaale leia o i latou o e a fia mai whanau ia mulimuli ai loa le tūlanga le tau tai au lana nei ia ua ma Savard Valley mai ma le sunga ia pali Charles ia o latou lea o loo i le vaenga o le toe whaale leia o le simata whai o lona lua lea le whanau tonga le toe whaale leia o i latou o e a fia mai i whaalawe lave whaafose mai se lama ina ua tūlai mai se manu atu mau i se tangata e hafia i se whanawlawe. E tase mera po lan whanawlawe fono, po whanawlawe tau tavale, po whanawlawe tau ngā ruenga, po tu atu i tu la whainga ruenga. Le teimi ua i se manu atu mau a hafia i se tangata i mai whanawlawe. Ua i le avanoa, ia e anga wa ai lalo le taui, ai le ngatelna, o le ngā ruenga to e whaale lei, a le sunga ia pali ia ma le lato fo i pito la au. I le toe whaale leia o manuanga o le tangata i ne mawhai. Ona toe fo i le soifua sai ai, a o le tūla i mai le whaalawe lawe. No wingal tai au ne, tala noe tūlanga o le fasili o le o nei mea o manuanga tūmau. I lalo lawa i o le tūla fono, e lua lava whaamtala ina o le manua tūmau o lo i ai. E le ngata, wato e sea se vaenga o le tino, tu lou lava le whaafonga mai ala tunu. No wingal o whasa, upu whaingo fia, whele le ua, o le eilo o lima tau matau, mafua mai o no le whanau lawe. Lua, ua le o toe maua le ngā yoinga sa iai mua se vaenga o le tino, no winga, o la iei lo lima. O le mawhaina toe ua i se object, fo i lea, o le mawhaina toe minoi, no winga. E iai le vaenga e mawhai o na anga waa i lalo le tūlafuna, mai se o le ngā luenga toe whaale leia le whaala rotonga le nei, ia, o inala lea tau mawhai tau tal no al tai au e manu atu mau a fai foi e fa fonga mai tato pokalame o e lalo le pokalame al fa la tonga ia nga foi le to mau i si si la fia a mai se mala anga i tulanga e peona i el tato fa tal no ngal nei tai au le la ma Savard Valley mai mal sunga pali ia po a foi ni vaenga o le toe fa le leia ia e anga va ia tangata nei i lalo wa iai a fianga tu mau
ia se taimi mulimuli ona avatu leo nisi ua te lē lava le mataupu lenei e tulaga o le assessment ma tulaga faapena e mafai ona fua i ai le fesoasoani ae ia lafo atu le avanoa i le suga iā palii mai le vaega o le toe faalelei manatu foi le avanoa lenei faafeloai atu i foʻi i le vaega o le toe faalelei tono faafoga mai le talaiga iā savai ia mai se foi le latou team au lelei lenei taeao ia le ua ma sa valivali ma le suga iā palii ia i lenei vaega o le taeao ia sauna ia lau fioga palii e tusa o le tapo kalame lenei taeao Au tai lo sunga sofa le malu. Ya mo le avanoa foʻi ia lenei vaega vaivai. Ia le vaega le toe falelei po le vaega le rehab i ACC. Ia manino au fala ia vaega uma pe ona saunoa le malu ma faamamalama le matou foʻi auaunaga. Ia i le seʻitau faamataali lava ia o le vaega le rehabilitation service at ACC. O le vaega lenei e lua lava ia vaega tāua e ave ai le taulaʻi i le vaega fesoasoani o le vaega momua o le medical po o le togafitiga faafoamaʻi ia ma le vaega logalua o le vocational ia po auaunaga fesoasoani mo aʻuga ma galuega i lalo la le vaega le medical o loo mafai ona fesoasoani ia le ACC i togafitiga i atu nuu i fafo i lunga langa i le fautua ma le for recommendation al foamaʻi ua lē maua se togafitiga i nei ma ua le faatino se togafitiga i nei Samoa ona refer loa laʻi i niusila po intia ia o lesi vaega le mafai fesoasoani ai le ACC o lesi vaega o rehab aids ia po o vaega ia moʻomia le tagata lea ua pe ona saunoa le malu ua iai manuʻaga tumau i tulaga iai vaega o le tino o ia la vaega mafai fesoasoani le ACC e provide pe faatau le wheelchair o toʻotoʻo ia e fesoasoani foʻi le vaega lenei e faatino ma tulaga fausia o 5 faapii ma vae faapii se tulou o le faamoemoega lava ina ia mafai ona toe foʻi se lelei pe o le manulautia o lenei vaega o lesi fesoasoani o le vaega o le fisio o le tulaga lea fono o le vaega o le fomaʻi faamatositino o le taimi nei o loo iai le matou physiotherapist i le matou vaega ia e mafai foi na fesoasoani i le vaega lea i tulaga i faamatositino o lesi matou vaega mafai fesoasoani ai i le matou van faapitoa mo wheelchair accessible van faapitoa lava mo nofua fatalivali e masalo pe na o le 5 taavale faapene i tonu i Samoa ia e mafai fesoasoani le ACC vaega ia i le aumaiga ma le piki mai le fale po le maota ma lao fa tagata le uafia e ave fai le togafitiga faafoamaʻi po te siaki foʻi faafoamaʻi ia ma le toe moli i maota ma laoa o lesi vaega a faapele avanoa le van nei ia e mafai ona totogi le ACC travelling expenses tulaga iai femalagaiga i luga o e whaonga ai ia le pasi po taxi foʻi ia paul mea moʻomia e matou vaega o se confirmation appointment mai le fomaʻi e faailoa mai ai o le sa auai i laga appointment ia le tagata le uaafia ia o tulaga i le medical expenses ma faapena i fai ona faaola foʻi ia le ACC ia le seleni ua faalu i talavai o lesi vaega tāua i lalo le vaega lenei o le toe falelea o tulaga o home modifications o vaega lea mafai ona fesoasoani le ACC a faapea e latu le asiasiga le ofisa e le alaga tatau tulaga iai i le maota ma le lao le tagata le uaafia ia ma rehab aids lai faʻoga faitaʻiga wheelchair ia ae le o iai se ramp i le fale e mafai ona fesoasoani le ACC e fausia se ramp ina ia faafaiogofia i le tagata le uaafia ma maua manuʻaga tumau ona fealuaʻi tono maota malawa i le gata i lea o tono falele taʻua fono a seʻitulou ia mafai fesoasoani ina ia mafai ona faafaigofie e i le tagata lea ua maua le manuʻaga tumau po le wheelchair barrier po le gasegase foʻi ia ona mafai ona access i vaega ia o le maota ma le lawa o se tulaga tāua tele lea ona e a foʻi i fausaga lava ia o maota ma lawa se fiofono
ia e fu ala vai lunga ya tato man Ali. a o rona tupu fala lave ma afia manu atu ma ia pe tu langa i fa finga tai tele ona e wole tongo fia fo sa le so fu nga nei ona po ia o le vai ngam muri vocational ia e pe fo ya na fala wi lo fo sanga o le tomo fai le e so swani mo o nga ngalwenga afa pe o afia matanga tai ma se manu anga tu mau ta inga wa to esea ia le lima se tu lo ia te le lavonga luenga ne ona po ele mafai ona la to hai inga stangata o malosi ala o ye manu anga tu mau Ali. yo le si vaenga na so so ne ile ACC ia man le vaenga o le sa ili le o ninga luenga e ala nga tau ma sefe ia i mo tangata le o mau manu anga tu mau o le si vaenga ta wala ia o tu langa ile tongina yo pili a fa na ia a fia fa la lavi ia e o ile mato ke solo o ia o tu lo ta what's of Elisia ia o si tama ita isia na a fia il fa la lavi ta avale o le lua na ona tausanga ia le was full ono tausanga ta lua na a fia ia o si tama ita wale mafai ona savat ia mai lava le olanga o nga atua Elisia ia na tutongi lava ACC tu langa i piria o nga mai va pena ona na ta inga ina ia mafai ona toe fo i lona olanga i se olanga e lata ile se la pasene ina ia mafai ona access ile ngata ile me fe malanga iai ai access for education ma va nga va pena ta wai o se fuanga ia pe o afoi o va nga ta wai o le mato fo i pitola ile tom fainga le e sosoani i tangata wa afia e ia ile fa punga fono o lungo posta so fa pi solo i fa le olonga va pena ICC e fa pe aua le ingoto lo la ona o maftianga tu mau o manu anga tu mau o ta ua i o le nei fa punga ona o le tele o taimi e mato te assessing ai i le client e pe a vea le manu anga tu mau ma se vaenga ua fa vai ai le soifuanga ma le olanga nei ia o le ta ua i o le o toi fa manatu fo i nei tai ele o le muta anga le o le soifua ma le ola Ali. o lo ia i lava au nanga sosoani ele ngata le isi ia mai si fala puputonga e mawhai ona fe sosoani ia te oele ua mau ai manu anga tu mau po o maftianga tu mau fo i o le tino ia ma soifua ona o nei manu anga ele ngata ina manu a physical ile va ai atu le tino ma tuna va pena ai o lo mafatia fo i le mafaufau ma le nganga o vai ngata ua ia e mawhai whanau sosoani le ACC i le sosoani o le nganga pa ia ma tataru i tūlanga i tato clients o tātou ngase o lo o mau ai manu anga tu mau e le whaingofie i tūlanga i manu anga ia ai a le lei ona mau le sosoani mai loa tūlanga i tauna whai ia o se vaenga pita siri le tāua le nei o langa ma le soifuanga o tātou o lai nei e paula se vaenga e fia whamanino i tūlanga ia a o lalo lava le tūla fono i mea tau permanent disability ia pe fa ona sau no ia le malu le ngata le sosoani mea tau seleni ia e sosoani fo i mea tau artificial aids lima fapi vai fapi ia mo vai fa pena le ngata lai i lim i ao ia e fa pe fo fonga ia vai fa pena ia o lo ia fo ia le limiti o le seleni fa e tu sai fo i ma le ia ingo tu la fono i vai nga ia o lalo e tu la fono se lima sfulu afe le limit ia o sosoani i tu langa i vai nga fa pea o fe mela tu la fono a fa pe fa ia silia ia ona ye lola ia le situ langa i pe o le ui o kabinet sama vai nga fa pena ia o vai nga lana ia fa sina loto ia e pe o sina fa mata ali na o le o nanga nei ia mal pitola au foi al toi fa lea Malo, whaafitai. Ia, ma nei e whaalongolongo fo i le pitola au le sunga ia pali e maisala na tu mai ala to se atu le malu. Aftai. Na to le wa fa fongal ta to no oil tu langa ole. Ole si le ko function po mta fa yo i autu wat fa tonga.
o le toi faleleia le lana faafoga mai ai vaega tāua e lua manatu o le vaega te lē lava lena saunoa iai le suga e palii o le tulaga o medical the medical side o le toi faleleia o le o togafitiga foʻi ia faafomai o le e talanoa lo le manuu tumau fono o sui atoa lou soifua ali o sui atoa lou soifua mai le taimi e leʻi tupu o le faalavelave tatanoa faatataʻiga o se tagata ua toʻesea se vaega o le tino po ua toʻesea le aao po a tulaga faapena toʻesea le lima foi le gagana faafaigofi tatalanoa le auā e pe foliga e mafainou talanoa i le mea lea matatalanoa ai e taimi uma ma faaauau le talanoa peitaʻi o le matafaioi e le suga ia palii ma le latou vaega o lē o latou lea o lē e olaina le talanoa le e tatou te talanoa ai pe foliga o lea e soifua latou o lea latou te olaina le uiga o fai atu latou te olaina o lea latou te avea le fesoasoani ma faatino le fesoasoani ia i latou o loo afia lona uiga e tau le talanoa ia palii ma le latou vaega o lea talanoa le faatinoga e pe o leu faapretania foi le actions speak louder lona uiga o le vaega lea le toe faleleia o se vaega petosili ona tāua i totono o le tulafono ma matafaioi ma le design na fau ai le ACC o le tulaga o le toe faleleia aisia e lē mafai ona mautinoa ua se lau pasene le soifua pe a ua uma le faalavelave so it's a life after an accident ua uma se faalavelave o le mea mautinoa e lē gata o le saoga lemu o le tino lenei ae faapena fo le saoga lemu o le mafaufau e tele ina afia le mafaufau o ila le saida le vaega suga ia palii lea e tele ina vaaia ai tulaga ia o aafiaga o le mafaufau e mafua mai ona o manuaga tumau manatua mai fono afai o auna atoa le malose o loo tino a le ua uma le faalavelave ua afia se manuaga tumau o loo uolaga atoa lea laʻu ola ai ma le manuaga lea pe o te nofo le fale o te nofo ma pe o te alu i lunga le awala o te alu le lotu po ferme o te alu ma o le vaaiga tagata ia te au ua iai le faasinasino lima foi le ua iai le tulaga foi le ua ese le vaai ua iai maupu foi masani e tatou apea o le tamamaʻi ua iai maupu e faaupopo so lona uiga o le siʻosiʻo maga atoa o le tagata e aafia e manuaga tumau ua sui ua sui ua limiki le fealuaʻi ua limiki mea uma ae o le galuega la lea le vaega toe faalelei pea na faafoga mai le faaupuina toe faaleleia rehabilitation o le sini autu ia vave ona toe foʻi le tagata lea i le selau pasene sa iai afai foʻi e lē selau pasene alaua iai se galuega e fesoasoani ina ia toe faafoʻi a le tagata lea i lona mafaufau normal sa iai e ui ia e faigatā e lē mafai a o le galuega lea lē faatino lea la pe ona e faafoga mai le tāne fono ua oo ai tua i le aiga o modify tulaga o fale ma mea e nonofo ai le faatinoga o rams foi ina ia faigofie le fealuaʻiga le tagata faatetaʻiga o le tagata wailuga le wheelchair tagata wailuga le wheelchair tatou i lo lei ai le toe foʻi se lau pasene ia kula suga palii ua fau ramps foʻi ai totono fale ia faasima le auala e aluaga i le bathroom tulou le faafoga mai ina ia faigofie le olaga o le tagata lea a o iai le manua tumau lea faigofie ia vilivili aku le wheelchair pe launa faafoga mai le atunuu nei te ua foʻi lea ua avese fele finagalo le atunuu o le tulaga lea o le providinga po le tuuina atua fesoasoani a tau wheelchairs o faamalu o toʻotoʻo ma tulaga faapena i lalo le vaega le rehab e ono o atu lona tau i le selau 5 e lē avatua ia te oe le selau 5 pea faafofoga mai nei te ua e vili ma pea o fe oe le selau 5 le faamela olii e lē avatua ae o le tau atoa lea o le fesoasoani e aafia ai vaega ia o le tuuina atu lea pe o le faatinoga o mea uma lava nei pe ona ma sauna atu palii i le taimosola a tuu faatasi lona tau aofaʻi e o'o i le selau 5 ia lona faatinoga
E iei vaenga fo ia wa sa ili atu i nei i tato tunu. Wale maua stong fitinga. Pole alapa, a me se ala al tūlanga le wai le mwhaiuna o na whaatino al tūlanga le o ngilima whaapi ma tūlanga pera vai whaapi tūlanga i tato tunu. Ai peo i lai masani e tu ulo i ele vaenga le. E la avela ni usila e sa ili lo i whawhatu. Ia ave ni usila ia mo overseas treatments so ia ma tūlanga whapena. Ia e ese mai fo ilai le vaenga le ese mai fo provision le o fesosoani e peona ese mai fo tulanga i o le avatu I fafoina o le maua tonga fitinga I nei Samoa e ia fo I vaenga o mo na fata otto el tula fono ai wala na ola u tal no el mele a maua lo u lima fa pi o to fa pi lo lima fa ftai le li wa but still ele o se lau pasene lava ile langona lo no winga ele ngata ile provide o mene o fesosoani provide se fesosoani tau tupe I provide for ile fesosoani ile mafaufau o le wa afia ina ia fato o fi mali e pea awana ia se langona pe ona saunoa ia pali ile posta le wa tusi ele mele awana ingoto lo la awana in lo pe fele le winga lua le pe la tala no fa winga lua le posta fo ile awangi I umalo fa moe lunga de wheelchair awangi I ngata lo fa moe toto o ia wa felwa le lima fa pi el va fa pi there's more e yai le me sili atu ile soifua le ngai lo ngai afianga o tato yai ale fesili ai se ame o kako pisa ia afianga ne o I le ai unga ia ko ile saunga le mo inga ia awangi I kako wo o yai I vaenga nei a e usita il saunga le mo e te le go through the process ma mea umange o matou tala no atu ai ne I mea ane ua e le usita o lea ua ta oto le tūla fono ua umo na tusi mati sainga le whalautongo tau I o whaamlafa fose ia e avatu ai le fesosoani fono ni se iwan nai sau whaafesili fo I lea I tūlanga ia e whaalautele le tato mataup alo saunoa te loa o le whaalau lea ele o le saunoa I pali I malpito la ua pali ele o malamalama I to tele o le upumoni ale na te loa le foto e o foi e tau le foto o malamalama le ina o saunoa fo I le songa ia pali a fua iei la ngai tasi ale mea le mafofo I tatou la vea taui lea o le tupe paua lea o se upula isi whaalau I tu atu ele o malamalama I lana to tele pa te whaafitai le songa pali whaafitai foi le malu ina ua au mai le mata upule nei a tono le a tātou whai mata tu tala noa ai la ngalo te tilo tu I vaenga le saunoi pali I whai asi tele o whaamunianga e ui whaapea ele o whaatupea atua e lava ia vaenga mga ioinga ma tūlanga umaia e tala noa o le seleni le whaatino wai le mwhaino tātou whaatino e au noa ma se tupe e whaatau mea umai e whaatino I ngā luenga ia e pea no whai atu paua ngā mea lai mawhauwhau I lesi ngā le paua le mea o le taui o se upu lai tu atu I le mea whialua I le mai ia pela o le tau foi I le whale le tau o tulou ia o le awala ia ngā I le mea ina I le lei awane I se a whaina o mea umalana I le uloa le tōtene ia paua la le mea no fia whafsiri o le vaenga foi le e a fia ai ia I la tua le pe fo le ngamai o I la tua fia ni whaarabe lave ai a fia I la tua wa fia nga o le ngasi tu maur soifua tai pe o le kanesa tu lau ia wa ia fufuang foi lele ia la nga sia kel fo mai wa to oto tu lau pe a fia I la I vaenga le a fa mole le maluma pari Ele whaftai stemi o na sa san mele pali mana tua mai fono o le tatou tula fono le nei o tau ia whaamla whafose e pe le lifa lava I le tua le saunga le mu okay e wo man tele te mita tal no el tulanga foi lea tulanga mai whanatura natural illnesses e le mawhai o na ngava ai lalo vaenga nei ai taimi o mawhai o na se taimi o sauno leo pali ai taimi o mawhai o na negotiated whala tonga foi le ese mai lai a fianga nei a o nei tangata foi la tau te mana o mia le fesosoani le ai le o ilalo le kalame
e mawhai o na ofo te ile le whao ngai na o nisi fesoso ani. Ai o le vaenga lea, clear cut lava, e le mawhai o na anga wa a natural. E o ne se si lalo tūlanga ni. Ia, pe ona tau whaila, si teimi ona sau nole o pali. E ia isi vaenga e mawhai nei te o whapea mai. Wa tā mau alfina ngalo le, o le whana tonga i tūlanga ia, e mātau mai le whafonga mai sa mo, le tātou tūlafono. It's an accident compensation scheme. E le mawhai ona, se ivanga nā le tūlanga ua maliu i tangata mai whaamai whanatu e tūlou lava. Nā ngā wa ane i lalo se te, o se le ni whaame alofa e tu inatu ele whana tonga. Mane. Ai le whape wali miti ina, i vaenga tā ua o nei tangata fo i so tai mai le ofisa i le vaenga pali i mana o mia le sosoani. O na tu inatu le iai o le sosoani al vaenga le. Ani tai. Ona tol alisi a tia pali langa o le tatu te ila lo le o le whaapunga le whaatonga o whaalave lave. Tau i o whaalave lave. E lo i eila ma se mea fui lele. Ma ila tō i a fianga tu maur su fui ngase la ia pēna i sau no. Ia la whatu pali. Tau whanu. E maria la whasanu anga ale malu. E tūlanga ia tūla whono e o lo manino lava. E na o tangata a fie whaalave lave. Okay. Pe ta ia whaape mo mia sosoani. Ono matala le ofisa. Mi fai ona tatala no mai fa pena e te minei o lo mo fai on sosoani le ofisa e tūlanga e pe ona taua. O matu ta vale le wheelchair accessible van. Yo mo fai sosoani le ofisa e vaenga ia e totongi sin tama i fi. Okay. Sina se leni ia e i le service fee. Ai o mo fai sosoani i vaenga ia ai le o vaenga mai mo fai sosoani le CCE. Tūlanga i vaenga ia pe ona taua i le entitlement ta tangata le a fia whalawelawe. I matatou tangata lau tele, i le mo mea sosoani mai whapena. Ai lo o tatala pero ofisa ni whai ona tala no. Pe fo ia maalia isi i pokalame fo i mai isi talk show wale ofisa. I ole whata ma le. Maalia lau. Ma le tūlanga i tala no i whasanga. E mawai fo i al sosoani o tātou ia a wala au mai amo sosoani. E ni whai tua. Maalia. Mawhai ona tau i lalo tūlafono e whaatino. A le mawhai fo i lalo tūlafono. I e whai lo fo i le malu le atonu o tūlanga i ai. Malo, sau no, ia. Te mana tula ala fotu le malu no le tātu teimi, mana ia tele si tātu mtaupu le o tātu talo te lo le ave avea i. Le anga le pi e fau lau whaadongo, te lovo e fau whaadongo le to tele le pito la au le usa ia pari, mana tu vai. Man, whaftai o le tūlanga le na masalo le vai aso fau. Ia atono le a maufa sewa no e toi whaaua ua i tātou. Mali. Talanoanga nei i le matafa i o i au tūl nei o le toi whaalelia. I le sootanga la ma mea nei o manu atu mau. Awai o sostanga tala vea a fie whalawelawe. Ia o na vaailea manu atu mau categorize i vaenga e lua fo ia. O le short term fo i lele. Ia ma le long term. E ila vaenga ia long term. Kakala ia wa i tangata fono e o maltaimi nei wa sfulu tausanga po o va tu foi o le ala vai lalo por kalame ala vaenga o le toi fare lei ona e fa wa upea le kea le vaenga le nei i tangata wa afia o ye manu anga tu mau mai fare blave se yo o al taimi pala au ile tu al soifu o nisio o tangata lo i lalo por kalame nei ini tangata wa over mal su tausanga la lava i lalo por la active la lato na tau tausanga i tu langa la le long term le manu anga e sila fia le vaenga nei e umi ona tu mau il tangata mol soifu ato tangata la ia wa valu sfulu ile se la upa sene le assessment al fo mai lunga le wheelchair e le se fa mo e to savali nga o mal terminate o la lava i lalo le salo o pokalame el vai sofo pe la au mai se numera o ilato o lo ilalo pokalame nei ia fa fonga foi le malo le tato tunu ele o senga luenga fa ingo fie o fa tino el vai ngal rehab to e fa le leia awa e ele lato ta vale le pe ona ta a mana ale se ta vale avele mai il fal mai prefer el vai ngal nei le o lato e piki mai e avel fal mai tangata nei na fie fa lave tau e la tu la fono Okay. ona e fua ngai le handling o le mai au ngi iso onga ngi i mai se piki up e sa luku matulanga fa pena
Umalang faile vana le al fana tonga pion sa no ia pali. Ia e avel tanga tale va ai failan siaki. Ia matoi mo moli lo na ainga. Ile ina walal na e faingo fie o nga monitor langa entry mai lo al fana tonga o la saunga le mu ma sefe le tulanga o fatinonga o vaenga ia so e le faingo fie e hendo ai la tu hendo ai la tu tangata ia le malu le tato tunu ia ele fa pe o tal la tu nei mea ona fa pe o se tau fai loa o se ngaluenga o fai but the service na o le au nangal na o le au nangal na nei foi pali e mana uso ia mana i to fa fine ile tau mo fai ngai to e fa ale leia ma to e fa foi si al malo se o tangata le ile mea sa ia ile amatanga ile itu la il fa la so te leo le lato pitola au te leo le lato pitola au ile kea inga o tangata wa fia i fa la fale mai o le mai o le fale ia le la peon sa no ia pali o le foi fa fonga mal tanto tonu i fafo pale alu tanto po kala me lo Facebook e ia taimi e malanga mai nei la to o ia nei manu anga tu maul soifua e le o ilalo por kala me al fala tonga pata ia le avanoa e mafaiona e so ta i mai pali e mal tanto fala tonga pe amana o mia le so so ani la le fe ave inga Oh, okay. Inga o yei te tono le tato tonu. E te wa yei nisi o ngase e foi le mfaina feo ai ta vale a inga mana o mia se special vehicle e fe ave yei a o inei. Ya so ta i mai a ta mfai le so ta inga e yei singa service fee pe ona sa no pali. Para o mea mafai ona so ala pule ma tulanga fa pena ya na fe ave ya le te tonu nei pole ale umi alawa se yo ofen toi foi. Ya. Tu ulta tu van i nei sa mo tato fatino tato nga luenga pe nei va engana o le va yaso fo sa lo la tala la titi tu le o le osa no pali e pe o le au te lenga le la tala la titi ya ile va yaso fo pe tu sol fina nga lo le tu e dia ai o nei va engana fono ta se va engana u fia pa ia le na esa no e fa mo le awe so no ye la tu e malanga mai fa fa ngai nai la le malawa tu mo le au nanga le tatu e mata e fia le mea le winga la utala te pela le tanga tala e fingal wenga New Zealand no foi New Zealand ma le tanga tala no foi nei fingal wenga ngai ki pilanga tax o ila na ACC le winga la utala e pa le ni sa o le tanga tala o fa ngai le unanga ya ini te wale talia te wale fita wi fa di fo le vaenga le pe ona ye fo le sauranga pali sanga vala awa tu afa pe la lo tu la fono le fita wi ia winga na la tala le fato le ole ano au tu ole melo te fete so la pule okay so ta inga po inei po fafo fe so tai so la pule pe o tu langa sa no tu ai songa chaos ole ta ual na ole ta ual na so la pule matala noa fea o ngā whea e mawhai ai o na tu watu se sosoani al whanaptonga. O ina e tātou te wai whatasi. E le whapia whalero ma whea tu o te e whea. Te te e whea. O soa lau pule whesotai ia matulanga whapena e mwhai ona whaatino se sosoani. Malaya. Talia tu le wha. Malo whapchai. Ole manaya na ole vaenga le wa e saunoi le malu. Tulau fōi o le whawai lolo le sungal pari. Mo le tātou vai aso fau. Ina ia tala i la vaenga i wai pena o whea tu. Atono ilisi e inisi wala to sila fia le vaenga a pali ma la tuang le ano le mtu ale iloa atono talo sila vai so fo ya atono la tala i vaenga te tasi le leile na e no fo mala mai la to tele o tato wa ani me tupu mo ni me fa pena so ta ia tu le tatu officer ai le fa pena al fa talina pawal melamna so ta ia tupu mo tau le mau siak ya uya le ya fa ba ya bayar tatu proklamen le ta pari isi bang tisa ya natu o le wa fa mai al tatu proklame ole ano autu al nei fa moi tau to nal sa ngale mu mali awa ama faina pui mai fa lave ona leo o leo tātou i tūlanga o manu anga tū mau. Ia ele whapeo mato tamu whaifu le se leni ma tūlanga whapena. But ole saunga le mu, ole me pito sili leo na tāua ele whanautonga lona winga e tāua le wha lo saunga le mu. Ai nei mea ane ua e awhia se wharavlave ua e whatamala. A leo o ta oto i le tūla whono. Ia ua uma o na whau ia ina ia whaini whainga tautaui.
ia sosoani le malo le tatou tunu e foi le manatu e ia se fai vai asa ma se ma la foi fa fonga mal ni tau tau fai nga tau fa mala ia nisi te meu fa ngale nga ngana fai ngofi ina ia ma fai ona ofi ngofi le fe au lo tau fai ma moli atu o ani si vai nga fia mar mala mal tatou tunu wala au mel loto tasi o tatou numera loto tasi o ia fesili mo sunga ya pali fesili mo au ia ona fai le na tu ina tu se fesoso ani i se tu langa se fasili ale le foi e le Facebook page le tatou officer e ma fai ona feso tai mai po le vili mai foi lo talinga fono fa maule fasili ia ma to mai le vaso fo ia tu ina tu se tali e tu so le fasili nei tai fa tai tele la fono fa tai mo la no ia fa tai fo le ala le nei manuia lava singa e so tatou tonu nei aso ia ona o Yesu fa tai malo sauno ia